which is Pule. Sing my
Kapor kalabiang ya kapingin ya sedang no ya kene ka jingshlur Jingaikhublei ha kene ka janmet kene ka janmet ka bakhatdo ya ka pamangi kum ka Synod Moderator ya ka bangin penlong ya kene ka Jingiaseng hapo jong kene ka Balang Pynter dia kene ka por nga ai Khublei ya kene ki khun samla jongi na ka Balang Mawpdang Kibala ay ya kene ka Jingrwai Pynrhem Mynsiem ha kene ka por bat nga ayo ka Jingaikhublei ka Jingrwai ana ka pantay jongki
bakin nang kiu seberang hagabiadai bat ke Jingrwai ke Jongki kong sibenta ya kaban benar bat ban yero aru ya ke kerteng ke jong terai ngadap da ke jing smokeman ke bakrau hakan ke por ngiladon lang hamne I postor ng ba jongi I Reverend Dr. M.J. Hynniewta I baladon na du menne te pastor na du kajing berkat kam kajongi ngilap diang slow hai pi bat kum taru hagane kapor ngap diang slow papat pi haba piladon berkat lembat ni bat bapin airu ya kajing keran halot jong kada subject ya kabalang kalapu hakane kajanmet tongin ya seberang bangin syukri yau bleh jongi Jingrwai lang mentang ke Jingrwai kaba arspa arbulai bat adem jong kada ke Jingrwai ngasmo ban ong ya Reverend Lyndem in sa Pule kaktin ka Jonglei but in sabu haga Jingrwai kanyai ka gospel play syukrang syakalang ka pertai banroy haga balang Mynsiem to ay bantay kimi una jar plaplat na jingdum tliu banim na indiangi kinwan ring syait banyaro nong pelim Jingrwai baro kitwan kaba arspa arpulai Kanyaka gospel play syapran syagelengka lertei banroy haka balang Mynsiem Duwai Mawpdang Kimik pun hajatlah pelai na jingdung liubanim na inyangi kinwan riusyat banyak Nongkren Kanjeng putru baju bili kan sawah hari Blang Tuan upai badan sepi wajib bening bakram kayeng bagen Thynroit Lendekatin jengkol Dekat masa Nongrum bertei Jingiaseng Paidbah Jingrwai Yang ai kiến Rilum Jingiaseng Mynsiem sa kenya ya Mynsiem itena kong kenya rojang hati cinten kajing jokal bari
Shwar Duwai dan Pule lagi adli ki bentar lagi tin ke Jingrwai. Ya lagi Mynsiem lagi Siti sigi Hebru. Rilum ke Shipho ke Khad ke Balang ke Balang Mawshbuit. Mada ke Ju ke Lyndem ke Khad ke Kaba. Ter mat lagi kita bu Joshua. Ke Lyndem ke Bainong ke Khad ke Khad-ar ke bentar ke Ba. Kektian ke Jingrwai ko ang ni. Tuyakan mau ya kita kisngi kiba mensuar. Ha kiba andal pensyai ya pi. Pila sya ya ke jingele makrau ki jingshitong. Ha kawai habala penlong ya pi ke jingtat rong de ke jingkren bainru mat de ke jingsha jenja. Bat ha kawai pat haba pila jialong ki nongyo betal lem bat kita ki bala sya lehben kumta. Namar pila snow lem bat kita ki basya hai ki jingkhom. Bat pila ya sya na kemen. Ya keban luti ya kita ki bapidon. Da kebat tips kam ba pidon ka benta ka bakamha bat kabane. Namar kata wat bratno pi ya kata ke jingshlur jong pi. Kabaton ka nong ka bakraw. Namar pidon kam ya Jingiaseng ba haba pila yole ya kamon ublei Pynrhem ya kada jingkula. Namar satang shibet uta ubawan unwan bat om pentur. Henry uta mahop jonga unyai im dan jinget. Henry lada ken ran nadin. Mynsiem jonga kam so bhashu yu. Henry ngim long na kita kibaken ran nadin ya kaban jotno. Henry na kita kibadon ke jinget ya kaban Pynrhem ya Mynsiem. Namar kata ku para benget habang idon ke jingshlur ya kaban let siya kata jaga gentang daga snam uchisu. Tong ini awan hajam daga donut bershisha haba jingsos kam baha ke jinget. Bala senret yaki donut jongi daga jingyat lem basniu. Bat bala sat yaki met jongi da ka bakhui. Tong ini abats kam ya kada jingkla ka jingermen jongi bakan kishu. Bat tong ini berkat ban ya penki parlok. Ya jingya bat ya jingle babha. Kelam na ino ya jingiaseng lang jongi hi. Kung malong garukom kiway. Henry na yakentu parlokhi. Bat kata kamtam. Kat ba piyo ya kata kesni ba kananjan. Tulong ba klan ba bashlur ba. Watieng lemne watkyu. Namarutray Mawpdang jombe. Udon ringkat bat me. Kat siya kabamene. Kung tumiliyo snow yakaktiin ka jombe. Ngini pendan hari Jingrwai. Atrai Mawpdang ubang pahanjongi. Ubalong unang penlong yaki paro kabingina madyoi bat kibangin la madyoi. Ubalong ubathaw yung briw madyaga briw. Hakadur baga jingiaseng ka jong. Kenrat kum kita ki jingtaw ki jong. Iwan sa shisin pat haganiga jami at kababenta. Hagan nga jingshakri kabakabdo jong Jingiaseng Kjp Synod Pdeng kabaan hangni hagabalang hakante. Nangiwan ko try ban penpaw ka jingsngong mo yame. Namar melayalam yang ikum ka Synod nadu kabasdang hagasni palay tat hadu kani ka jamit kabamenta. Ngilayo ko try yakabor bat kaburom ka jome. Ngilayo maru ko try jingerku ki jome. Lengba ki benta ki bapher ki bagilayo hagini ki ski tat hadu kani ka ski ka bamenta. Bat sa shisin ko try hagini ka jamit ka bamenta. Ngiwan pao biang sa shisin ka magkakyat ka burom ka jome. Ban wa ya ka kmat ka jingisnay ka jome.
Banwan ya kapor ke jong me kutrai. Habing ipenlong ya ke jing shekri. Ban ya rap yang ibingin snow ya ke jing don rengkat ke jong me Mawpdang jongi. Ban habing idon ha ke kapor ke babenta kutrai be. Ngila sakhi ke kinrat kodo. Ya kapor ke jong me ya ka ngila yo I ko kinrat kodo. Ya ka jinglur ke donut jongi para bagai hangni ha ka balang Pynter. Ya Jingrwai spa ke Mynsiem ke jongki ko try. Ya bagila ha ya ka bhatam na ka betega kerteng bat ka burom ke jome. Bat dashi sha ko try ba it. Kine ken gilong kine ki sakhi ki ba im ya ka ta bor bat ka burom ke jome ko try. Bat hale ke jame ke benta ko kontrat it. Iwan bat shakri ya me. Utaw blay wadon kat ka bor bat ka burom. Wana jing crowd ka jong me hingot rai om non tintin. Wan matai ka jing crowd ka jong me. And doing you one having a chan me and ling wajung ka jing shekri. Begin ha ya ka ta batay hok ka jong me. Wan naman ka ta try me. Nidu Duwai na du ka bastang et jong ka jing shekri. May gibenta baro gibangin sa iyo man pendap outlay. Nidu Duwai Mamention siya na kamuhorblay ka jong me kumunratai. Yake baro ka mangingin pendap hagan ka champion hakabor ka jingklot jong ikong gibriw. Henry ko try men penjanay men berkurku ko try ke baro ka mangingin na. Ka Jingrwai Pynrhem Mynsiem ka Jingrwai ka Pule ka Kjp ka jong me ki Jingrwai ki bagkerpang ka mangingin sa iyo kumunratai na ginigi ato ni ki kwaya jong ki Balang hapo juga Synod. Nagamanta Kjp ka jome ya ka bingin suyo slow ng Mawshbuit jome I Reverend Dr. M.J. Hynniewta. Kutray na iyan ngitip. Kilapan kre kutray ka bor ka jingla jong kitang kung ka bor jong ikong kipril. Regi na Duwai kutray na iyan. Pagkabor blay ka jome ka Nongrum kat na jingpan kre jong kiparo. Kenang bago try, ka Jingaikhublei ka jong kan long try ningkong yaki, bat kan Nongrum na beta jongi, bat kerpang ko try na beta jong ka Balang, hangni hamenter bat kamtam ko try, bat lengba jong ka subject Balang ka baki kila bo ko try, ka long shisha ko try, ka bo na beta jong ki long yeng baro apo jong ka Balang, para mengay baro aple. Nidu Duwai naman katamo tribe eh. Mereyalam, yaga por ka jing shekri ka badak sapa. Yalam ko tribe eh Synod Moderator. But Mynsiem na baro. But yang ko tribe ki ba shekri lang hagan ka champion ka kerteng ka jing. Ni IT kenya ki pam ka bingin yo kan Pynter hagan ka champion. Haga kerteng ka jong tribe o blay jong iu Jesus Christ. Nidu Duwai ni pam ni yo pian ka jing. Amen. T.Bn pat milyo panlum no ya di Jingaikhublei. Ki volunteer kin subhan ya kaba pinyo benda ya ki para menget baro ki dewan. Siya kan di Jingiaseng namar dangbun ki badang yawan ru ba kin ya yo pan ai. Ya ka Jingaikhublei siya kakam ka Jonglei. Te akapor ka pangidang rum ya ka Jingaikhublei. Te kidon kine ki atli ki Jingiaseng samla ka Jingiaseng samla Balang Mawshbuit bat ka Jingiaseng samla Balang Thynroit ki banya ai ka kuaya jongki te kumta hakane kupor te katba Jingrwai ka ne Jingrwai te kinnang ya perkrek ban wan siya ka ne juga Jingrwai menta ke Jingrwai ka ba ars pa alay pusaw. Ars pa alay pusaw. Try to sinsyar ha ka partay na tumingi siya sabi. Kapinyo aki hima baro kung kabenta jong mehi. Jingshay benang kapinshay ka partay. Yaw siyem sayon tungin yarway. Dasol snoba babang. Nadu syatay syatu syati. Ay timburom ya ulang ay kinyaro jing internet imbonen
Jingrwai kaba aspa lai ya. Gå sen shall haka birthday na do mi ngi sha sek ngi go ben yo i ma ba ro con ca ben ta jong me hi jing sha bo neng jing sha bo neng go ben shaya ka birthday jing shai bo neng go ben shaya ka birthday Karin ya kabaril spa balada da ka jingdong Akan po yang yaka gospel hari tambang hari lo dekat jingso kan benak nakut syaku dekat jingso kan benak nakut syaku Yusim se yon token riwai daki sur sebababang na doksha teisha doksha ti aikin buram ya ulang aikin ya roh aikin ya roh jing iten nasin bonne aikin ya roh jing iten nasin bonne In
Jingshlur wa Jesu dan hajanen gen bainong shirap bishop akan Hebru kibat latan hagalawanin syarat anyai Duwai rutin yoda trong bainong dan yang lapret trong Shifting the marble fly and rail cut, but to Yasharai and Yai, in Mawshbuit up there in Jingrwai. Bainong jong. Bainong shirap bishop akan Hebru kibat latan hagalawanin syarat anyai Duwai rutin yoda trong bainong dan yang lapret trong Shifting the marble fly and rain cut, but to Shifting the marble fly and rain cut, but to Shifting the marble fly and rain cut, but
Pynrhem, chúng không bắt đầu rồi. Chiến tranh đủ trụ, chiến ngô lưu quân đang còn chịu Nongrum. Bring that man, when down the seals ma, đã chỉ ra vẫn quay qua. Ban đêm mà đi, yêu Christian đi kaba. Jingaikhublei phi thì khôn samla na bro artli ki jeseng samla Khubelai unang yalang phi unang punchat bor phi ya kaba phinnang la ya kaba phinnang ai shu shu ri ki Jingrwai ki basutna ha ka jingshlur jong phi yalau jong tra ke kumta mta pat ha ka por na ka benda ki Jingai dengan semua bahaya kepengan kuat, yai Reverend Arfanbu in semua ban penentang di dia. Tunjuk benda macam Duwai. Tôi có play bộ ba chỉ bảo này mình anh như này mà bây giờ anh cái si có drive cái si có phôi cái si có cái tâm chẳng hạn và cái Synod của nó anh yoวันsekali mà bên cái quay lăng chẳng hạn học đeng jong pinik chumit chumbar yang go slot có drive thì sinh ngũ mà có drive i shakti play chẳng hạn bắt bây giờ cắt chim có drive anh cái thứ gì ban cái sinh ngũ mà nó pulang cái problem lang này di Instagram berkado pun kita bertanya. Semua kalau orang tadi mesti berkata transnya bertanya sekali mana. Dia traman saya sekolah di Mynsiem dia ambil kapal. Mynsiem dia bangun sekali bahkan orang kapal lain. Orang ambil sedia mesti kapal yang lain. Lepas dia cuma dia cakap. Pada nuju kuan ambil kapal. Bang jual Balang Thynroit hang sekian. Dia cuma ambil kapal dia orang sekali memang kapal dia macam air. Itu nak pergi. Jangan orang raja kamu jangan pernah bawa play. Pada yang saya berdiri Duwai pun sing pengen tengok, nak sing kami kau pernah. Kalau nonton penyanyi seperti kami senang. Kalau kamu tak boleh kerja pernah penyanyi sesuatu ya ke ima jangan rest lagi. Drama Jingaikhublei asy, Mawpdang production. Nama lagi kerja ini dong cis kesipan. Amin.
Mentapat yan yung po ino siya gaway ka mentapat katagalong kabangin yes nga ya kaktiyan ka jong blay. Katkum ka na subject ya kabakabalang ka na buka ka na gamir. Lengba jong syakri jong blay. Reverend Dr. M.J. Hynniewta. Pastor M.J. Hynniewta. Hidehiway na pinagipastorang ba hapo jong kani gari gari ko jongi. Ba't pa mo ahigi paraw ngay? Na kisina ngela itaw bayi. Ba't iday iba la jupsano ya ki paraw ngay. Ya ka kubor kaktiyan ka jong blay na kaway kubor. Siya kaway pat kubor. Tingnan na ngay skanro. Bahaga na ka janmit ka pamantang. Inwanra iya ka na kubor. Katkum. Baga balang. Kalapu. Iya ka na subject. But the subject. Kaba. Kabalang kalapu. Kalong. Jinglur. But ka bainong. Jong ka. Ublain kurku na kabanta ka na kubor. Lengba. Usyakri. Ujong o. Tay shuwaya ka banginyos nga uya ka na subject. Tong Jingrwai ka Jingrwai ka ba shispa alay kuhan. Kabatang shitwan. Kismor kiwa uglay hakmi ikitod pagkipiltrim bunso. Kimadam iubi ba't ba jangam kisay kiso bang bunso. Tangma kiso siyam ba't sklate na kinagiting di babi. Mendino yakimar putay paro pangkiyet tayo ka na gabri. Jingrwai. Kawa shispa light one. Kismor kiwa ublay apomi kitor bakibelgrenso imadan irbi Mawpdang Jingiaseng Paidbah benso kamati kylliang basadi lagi Pada mga ibaliwid, hakin nga jandiet. Nangapta ka nga sa Mawpdang ng bakit. Magkapalang. Magkapos kasinan. Magkabiwak ang tayo nga may mambat niya. Pinagit nga sa kapagkado. Tapi ngayon, hakin nga isna. Ngayon, bakit ikating alam ka Mawpdang? Simig na kapanta. Pagkakulmo, kantorasyo, iuglay ng tonga. Pagkapalang, pagkikusinan. Siya lang yung ikong pinakasarang. Panagin ko kong kakilim dari hangduhan mo, ako kon. Dumi. Duwai mo din katuloy yung kapon ko ng sa. Yan kating jor kating rausma. Bayan mo ng papel.
subject kepada pelaku dalam arti pendidikan jingshlur. Aku dia kena subjek dalam persiapan dalam cerita Hebru. Memang masih Pule. Lalu kan pakai balai bawa aduh balai bawa yang Pule gitu. Aku Pynrhem kan mau yang kita kisah ibarat manusia. Akibat dalam percaya ini, kita syak bikin ele patra jingshlur. Hakawai hamalat syak bikin ele patra jingshlur. Hakawai hamalat penolong ya fi jingshlur kejingkat pun kejingkren ring. Nawiyawak Adam kita kelasyon Nongkren. Namun skill lang, at kita kita siya magiting po. At kita siya at the document, nakapag-working, 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 Mark Pynrhem, Mark Pynrhem, Mawpdang, Network KJP, Synod Moderator, dan Blang. Buat kita bukan Presbyterian. Kaba itu dan kaba dari yang dapat terjadi setelah kita sudah tahu aku bawa Nongkren kota yang bangga. Jadi kalau bawa punya yang ini, kalau pun kenal tadi kan, Mynsiem lewat kansel penala syut. Baik yang long lagi kita kapan contoh, baik kita ketinggalan, jadi Pynrhem yang Mynsiem. Announcement pinapalay sa akin likely dibenta sebagai pagkakatang pangkat kajingwat katintian jingshlur ngayon paro misnot ho yung kajingwat yung katintian jingshlur Mereka kejing konfirmasi, punya pay dia kejing mat jauh kena kekentil, panci penkenal, ramad pakai suruh, andai yang cepat kenal, apa syukur engkau,
Bila bainong pada kebenta jongi ki bangen. Jingshlur tahu ya jingnut. Banle ya ke bangi Mynsiem tu bangila banyak kendu ya jingrwai. Ngong biang. Jingshlur tahu ya jingnut banle ya ke bangi sufu bangila banyak kendu ya jingrwai. Mynsiem dari Kjp dari Balang Thynroit habang isanya Khad-ar. Yamtip ketingkan kepada syai ke Nongrum. Yamtip ya kalawai jong ke Balang. Ya kalawai jong ke Pynrhem. Yamtip ke jaban syai. Ki Jingrwai ke babon. Pynrhem yun bu ya ke jingshlur jongi Khad-ar pat kata biru. Kedai jing temu jongi ke bangen. Kumikun pisangku. Bagaimana kan mau kepitian ke Jingaikhublei kita kinuksan. Kum kinuksan ini apa? Jika jingshlur yang bayu usia. Kalau tahu akan testament kepada baru tahu dia David, David. Balang Thynroit, kena apuan berat nak besar. Andai unut, baru dan yang jingshlur banyak percaya golayat, kita Pule kaba kita mah, kita juga orang ha, orang kepor kita klan, kepormen. Kapag hindi ban jenggot kalong, pang day ban supen iya ke jingshlur klan na perkat suara, biar agak jom kapor. Usultan uap. Hakidong, hakilan, wah, lalu kita kena apeting Pule school dongking, tengepet kaktur, kada nong hikai lalu primary, hadu ME, hadu college, hadu napoi segagam, Mynsiem ya kebentang Khjp lakon sekiting sekri ya Khjp. Kantor ngadon sekiting hikai. Pynter ya perkut ya kencing sekri jangan hoy ngala trade ng Bible Society. Pada Bible Society ngayon lang panlet siya baru akhiri jangan pakai. Bande ay training. Rumo pendidikan kektian. Sa kektian jongki. Ngam na kektian jongki ni apa itu karena. Dengan poin saja RTC Bandalang tayo kiting sekri yang tayo moklot. Kaya yola banlek siya balang baro. Balik rong pisa. Bantay kiting tayo po moklot. Salantaro pa yola siya balang kipat. Hamno ro. Kasi po na kasi pingot sa 1CV. Pagkrong. Pagkataka din kam sa mga kiting sekri naman. Sunod. Kata jingshlur Khjp gitu nggak? Kada kecing persan gitu. Kalau yang biru kaju, jingshlur mana kini Jingiaseng Paidbah muslat katmi. Di bawah lagi kali, di perlut, di baik kali. Kalau pun krek, pun ke kuaru, nyamtip kanor, kanor tayo, ini kanor benar di krek. Di kuano, di tendo, di kamjing soba kita pinapan ino. Pano, kajing understand jami kalong pan kendo, ya kini makin dapat saya. Lepas wan, ya kaman kajing Khjp. Barban le, ya kaman jauh. Nambiang, pembiang, ngembiang. Mawai kaju sekaju ya kajing tu nam belum tahu. Mulai pengelak percaya kalong ke bama.
Bầu soi tan orang riam pun bu ke jingriam ni. Tingin ni orang no kata ke jingshlur. Kum nongin no. Maki we kinong kini kylliang kimati on. Kila banong Jingaikhublei dah kasi poya kon. Hagi dam ke Presbytery. Kimat on. Lari kistarai. Lemtep ye ke jingshisha. Midai banjeng scam. Banok ke jingshlur. Ban bot ye ke Jingaikhublei. Ye ke Jingaikhublei huma. Bakum tho. Umbo raja. Umbo jingtho. Dengan yang persiang kat bala. Halak jong dopor ki bau play uai. Bangin bot ye ke jinghikai. Ke jingtho. Ke jingkali ke bro. Nganle, pinle, nginle, kumno. Ban yo ya ke bor. Badi ke jingshlur. Apa cuba ke jingkali ni dai ban da sutut nengkong ye. Yana ke jong dopor. Di don bor kat no. Nila kat no. Nila na yang menyelak persyak ya ki pakai percaya ke buuk kemat yang ni. Dia ya kendu mana kesini. Kasna matau, kita ke Pule, kita ke Duwai. Hano pengedan. Indon kijing pengia kendu. Lawan rak hangi kijing berkat. Kau ngilek lah kali. Blay yo ini. Dengan wat ya ke bor jam. Swaban mi na ye. Presbyterian penlecing lain. Kekam ke wapidan. Bo Jingrwai ma hangi kijing stan. Bagi jingshlur hakana ke percaya ke bakum kini. Ni dai ban ket mau. Ban pediang ya ke jingshisha. Mangaba mapi kita nak jam ke bor nginam lah. Tapan lelai ro ban job di kijing mengia kendo. Nama di tangguh play. Terwahangi banyaran. Baru bagi dia ban pediang ya kada kijing kon kijing terwahang kita mulai. Nongrum Mynsiem ganam Pule nama ke jong. Tapi Jingrwai ke South Spa Khad-ar. Posisi yang sampai Jingrwai ke South Spa Khad-ar. Kalau belum yang scam bangadon berangkat om uji suri. Don bati punya rabing ni yang kesendak jami. Berulai wala pula dengan banyak rabing ni. Long blay ubang juga ban punya rab berbagai bor ini. Jingrwai ke balai spa sabun rio. Buat Jingrwai jami. Jingrwai ke balai spa sampusan. Mynsiem ke balai spa sabun rio wang beling asalnya kontra Yesus. Maka mau agak dekat ke Jingrwai ke balai spa sampusan. Berangkat pada Yesus. Mynsiem soba. Tiap sud jai, Mynsiem kesud. Pdeng kijing pang kijing situ. Pdeng kijing kenduk, kijing duk, kijing keduk, kijing pengiman. Hai syau. Yang scam, insanya hau. Dan pengait scam. Bodoh berangkat lembat ni. Tapi kebakan mau boleh berangkat ni mentah. Bila pendap ia Jingiaseng baru, akan ia Jingiaseng Synod. Makanya kalau kami kepekat tu, bantuan banyak. Kita ni kita lagi bantuan banyak ni, bau Mawpdang, ukuran, bau onam ino ini. Bau Mawpdang, ukuran, onam ino, onam ino ini. Dari Indonesia ni bagi ini. Ini kijing Duwai, T.Bn hai, ya Jingrwai, pakai subscribe. What apa? Mide banyak nampak, ya kipor, kipa kita banyak kendo. What, kipor, kipa nampak.
Yang percaya kan bu al pedang jangi akan lentinya jangi kum ke bangen ya ke bae em akan dikeri India dan Duwai hang ni hapo North East India touch dalam ini ni imsuk imsa ni kan mau ni Jingiaseng saya Gujarat Kapolri Bible Kiwan nang tay ka Nongrum. Perkyo yang awan siya tayo niya late pag-i. Ya tulam ni ya kay ka official. Siya ka puri Bible. Yan siyang tukunbaan ko na. Manganapan late ikat ko kanil di Balang. Pandaw play yang rapin. Bakit long Kristan yung ihakan ni kahan siya tayo ni. Kanilbaw. Ya kajing don, ya kajing sya, kajing Jesus Christ. Hakabi India kajing. Duwai, chati sa Rome, South India, kipon ki Krista. Baca tu ki klang. Baca hang sete, ki Krista ki yang kajing syapin, ya hati-hati. Kita ki jaga ki pakum kita, wan hadu mentah. Duwai lem na kementan jatuh. Pada bangi Duwai, ublem losno. Duwai Khyaikhublei punya natin. Bainong kanuksa kiwipan. Pada bainong kanuksa kiwipan itu laying nasa mas long tahu jagat rei jagat Pule hanong no gida. Kam tambah pinya kiwipan kanunti. Iba kam cinga. Kiwipan kanyo iyin. Yakin pesnari. Hang ni hanong di India. Pasti dalam ini. Baru ketiplut. Bagai ketahan. Keba buon ke de Kristan. Wan lagi nong tangkang dia. Habai lo jor bagai jipun beliau. Hagar wi India ke bayi ke jongi. Jinglai kalau tinggal lek kumno ban yo ya kada ke jingrap nang. Lek kumno. Yuan hang ni la dengan tiap dan tinggal nang poi ni. Yang tiap kesorok ke kumno. Jingaikhublei no. Ningiwa ke jingarap ke Khyaikhublei. Wat habangiwan hang nilo dan ngi ngami na yeng wala Duwai na pa banong panwit. Ke jingat dan ti jangi ban poison ya. Khyaikhublei ustumani ni. Ni lay pai ru. Ni baru lay pai cikin kisam ke jangi. Cikin Balang ni ka pengingiwan. Mynsiem Agak Jingalang kita mulai. Dengan lek kumno, pamyor kita kan Jingalang. Kejubah ke barok ni seorang tulen. Kejubah ni kena kejengkali ke lombang ini ban binat, ban Pule ke kecil ke Khyaikhublei. Nongkren. Kalau kejingbang, kalau kejingdi, kalau kylliang, jingbang ke pengibang, kejingdi ke pengidi, kylliang pengiri Mynsiem. Agak jinggem makin Mynsiem ke Jingrwai. Duwai, marwai, Duwai hayi hansan, Duwai hakan no kapor ke pingitan, pergi paralong, penlut por ke Jingrwai. Hoi, kumung alaong, hanya than sengit setelah ini nisok, Khyaikhublei pat dijaga. Akan mau secising dia tu, kapor bagaimana ke revival. Khot dengan bandai keren, berken mau, sekitar Gujarat, ham setai sekitar buan, katukan lagi Balang. Kau ni pandang nilai luar ke Balang pi, ni nilai luar, Balang luar yang dia bandai lain lah. Sebenarnya, Khyaikhublei, dibon kisaplah kita. Bansawan jong ke Balang yang kelong yang sampai hati inlog yang usai gue pakai Khyaikhublei punya rapan kerkui pada kali kata cerita dalam ini ke jambi bin pendi ya kan jingshlur ke bagi ngedar pada ini apa tu pada kita kelong tangga dah bila pilihan ni ke Kjp Synod
Di Pdeng Jingiaseng ke Jingrwai ke Jongi ke Balang Mawshbuit man kami mana ke Balang Nongkren. Ngamtep kumne kumur Pule sini. Lekin ni hasilong angka sengi ke benar kong di bertayu. Di Balang di kampung di Balang Thynroit. Dan subjek dan silong siarwai Pule kaba Duwai. Maka dia baitang dan Duwai. Beliau ni Presbytery dan Mynsiem itu. Dan ini maka negeri ke bahari India ke Hebru ke Blang. Long ang ni agatan siyete lang ini. Kung kibangay, mengenong kenusaan. Tingin na kung no. Panwag, di ka jingarap na ulay. Kung namin na, panwag, di jingarap. Kuni ka tinulay kumalaw. Ulay minat, di ka kitiyang di ulay. Simet, aying nasa. Ulay, umarap yun. Ay, hindi ka tinulay ka na, ay, hangi, kung no, bagin na. Kung ka jingshlur, ngay, ulay, ay, hangi. Mynsiem ang nakalanti sa bawat ulan. Yung may magtreto, habang ijay na ulay, pag-T.Bn na ulay, pag-iyakin rin na nakalanti ka bawat ulay, ay, yun ang nga pandim tanda na din. Plano, malway niyo ba? Malway, naman balay, naman yakin ikicik hinam na panyo ko or panyalan ko siya. Pada nila, tingin po siya kating mo, lalagyan na. Lyndem kino, gano'n. Di bikon sa mga, doon kalaway ka nagkabalang, kalaway ka doon biyong kinamsen. Kenapa? Sekian dia kejingat kita beli. Aduh, betul. Untuk pakai baru kita beli kita kejing dulu. Lei on penporong, makut Nongkren, Nongrum. Kalau lei ukuran Pynter, di tinggi bagus kejing punar, nampak apa betul. Lei ukuran ini. Hari tiga kali berjingin, biasanya aku kumbawa tulang kontrol kan lambang hatinya ganti. Cuma kan balai, Balang Thynroit. Ibu akan dulu berjingin. Tiada kebencian lagi, jangan lagi. Dalam game syariah, apa Tiada kebencian lagi, kemudian lagi, buat dipanggil baru. Kebencian lagi datang, Mynsiem Khadar. Kecuma kalau datang itu kebiasaannya Khadar, minumlah amat kuat seperti itu. Jaga jengim kita jangan ikat Khadar, pulang berkret lagi pada jengim. Kalau lagu hakmat. Dari saya panggil aku no, kayak kebencian ini. Kalau orang kehidupan aku ini juga, saya coba puluh juga ibat, beginilah teman-teman. Aku ini ketolong, dan saya ahok gay, lihat saya ahok bukan kebaikan. Pun minuksa, ladangkan, minum harga kegiatan kepengetan Jingiaseng. Bagaimana ni? Kita lagi yang jauh dipandang bagi kita. Lima pandang nak kaju kecakap, kaju kau. Bilang hanya betul. Gas lip final bagi pandang di kayawan sesuatu. Bilang apa syongsa hanya? Mendapat plan sebab kajong kaji. Hidup selalu plan segi. Kalau kau tak kecikap dia itu. Misalnya Khadar, nama Pule, nama aku mengalami, dan misalnya Khadar, misalnya Khadar, tentang katakanlah,
tak artuli ke nanti. Artuli ke tinggi dulu. Kemudian saya au, misalnya au lebar. Darangnya misalnya, potong kena kesuruh dari poin yang saya kecilom ke bagaimana. Kemudian misalnya apakah kesuruh kadang yang saya sini macam. Kemudian misalnya au punya kali, misalnya maka kalau mencuai dan minum sa kaba jemma bansuh. Masalah pada yang sesuatu kadang apa ikang hajat senang dulu. Ya pengampat hanya memang tuai. Bini apa sah? Bini apa? Bini apa? Bini tulis kita. Pandai ni, tak ada syariat yang begini. Breaking miles sa sisi. So, dante, kung let home, nilagay everybody. Kapag fix lock sa plan. So, daro diya ibe, home nilagay. At manalang nilagay, haka, lenti. Sa mga pinampuan siya ng Synod. Kita patin man rin yung ibang mga Duwai, magkitong yung kitong siya, kinaipakimpaw, yung kita kikibusan. Lalu kan diberikan mau. Sengken tayo na kita bilang sengken tayo, biasan kita, biasan sama begini diberikan mau. Akan ada perfaikan itu, ya kita pun kita dijingke, kita kursial di bawah. Dari manusia kau tren. Marwai. Yang saya tanggapan hati saya. Saya agak jengkel ke diri orang kesini. Hangga pengen. Saya masih dong pengen. Dan nangnya sebab itu pajak sesuatu. Dan saya tadi perlu dengan bawaan panjang yang dan sembilan dan banyak kita. Kalau saya pernah ngatir, kalau lewat bukti saya pernah. Orang masanya hero, orang nanti ganti dengan jalan tiada lagi. Makanya kalau ini buat yang boleh jingshlur, orang kena terhenti, jadi sisa ada Jingiaseng. Bukan orang yang lain saya Pynrhem tahu. Makanya kalau ini buat. Kalau saya orang Thynroit. Dino, sino pada makan tu tetap Nongrum, formula kita masuk isi dalam dapat juga. Apa ini? Mengapan jom? Kita mengenai dia penting mau. Batang, Allah, jong, kabor. Ginawa sa niya siya ang layo ginawa talaga. Sekarang nakatimot din ako. Kami akatir nakatuloy. Kapaulo agakabay nagkakachi. Kapisa kapun pisa. Kapapet niya kapisa kapun pisa. Duwai, kalau mereka yang bisa, yang pernah lagi, kalau pernah Yesus ini dia, beliau mulai beliau berharap dengan, beliau berharap jangan pada fi, dalam yoi, pengidon kecing kerana berharap Paul, ya kapagila panlehi, balangin IT Hebru yang kecing itu, penyikai seru. Ini kapor, kapabili daw. Yung kapagilapan na yung rahi. Lehi, yemi. Agakira katulir, agakaya, agakabay kachi. Paro, ublay, yung iingi, jinglur, jingrwai. Jingrwai, hindi ko kuslan. Jingrwai, hindi ko kuslan. Nabagila, persya, yun. Magandang kapantak, yung ublay, Nongkren show. Yung pressure ini, buat
Kapwa saya tahu jangan itu tikul itu. Dia penting mau lagi. Kalau dibuat cuma hati dia malam tak aku. Dia tu biar dalam tempat keren tapi penting juga. Dan semua ya orang. Hitam. Kemudian kita bisa tu ke kawai kecil. Yang kawai dia akan contoh. Kawai dia kahok nanti kita pay. Ini tentang minum dulu jam, minum terdu, kaba tapi terdu besar. Kalau Mawpdang udah ini, sampai 40 miliar. Sampai ini yang dijualkan itu. Tentang kawan, ini makan jauh. Nanti lah, sampai kan dikirim dengan itu. Kebetulan di Nongrum kedoman yang justru kejadian yang isiman. Pandemik yang kecil, di Pule yang kecil di Jingrwai. Kalau kita melakukan ini, kita Duwai. Itu orang Duwai Blang tapu, Blang saya. Duwai apa ya? Duwai, Presbytery ini bakal. Masuk dia jangan ayat dulu di program Duwai. Apa gitu itu harus ditrainer kan begitu Duwai. Presbyterian dan Duwai. Kedua halajan ada orang Duwai. Why Nongrum? Akan nama dia kata begitu. Menurut Pule, benar berkat yang dia berpenjingan yang dijingan bezami. Yang berkat yang dijingan yang Khad-ar. Kaya Pule ulang lagi kata kami akan kita. Why Mynsiem akan Jingrwai kuasa sebab tak boleh ulang. Duwai kularu, right? Mynsiem dulu di tingkat baikun dulu. Yang sekian bangadan mereka. Orang uji suhi, kular. Beliau kepala Nongrum Presbytery, beliau pun IT Mynsiem beliau kepala, beliau pun Mynsiem tanggai Khad-ar. Bola apa dia? Beliau kepala. Nongrum beliau pun kalau wajar lagi percaya. Kalau beliau pun wajar lagi percaya beliau pasif lagi. Orang ni, lomba Hynniewta kita Mynsiem. Pertanyaan beribadah setia. Dan syah kalau punya, yang langsam kalau punya kita tidak kepala syah itu semua. Saya awal punya band ini, paglanti, dapat usahawan, bat, iyamat tiga jingkakku, itu. Maka dah kaji yang apa jadi kalau begini pada perkhidmatan. Menpai sana kejung hadap kat no milayak sangat panjang sekali kejungan. Jika bercoikan wan, kalau nak pisah katakan, kalau hakkan apa no kebentar. Kalau kebengasyum lebih tang bandar program. Min pergiat tanya karong hakkan lagi pergiat. Beliau baik jaga doa, baik yang ini gombang dalam. Nama dalam pinmau bat nimya ini agak jingin. Nilam yopan pois jaga thong kabagi kemerinti. Beliau kathong jauh iksan kalau pun. Kaya kathong. Apa gini na ying manuang jingiaseng yang kepala. Nitaw na ying Pule kita kepala mikoi, kita bayar sendiri, nak tunjukkan di bawah. Dia berkata pakai yang kejadian jadi kawan pasti, ulang itu yang kita beli. Tanpa begini sama ibadah kawai itu besar, kawai itu kepala, kawai itu masalah. Lain juga jadi di bawah kawai jong. Balang, yang dalam sel, Duwai, yang kami pada kita. Duwai, bulan ini, kau ulang tak lain lagi.
Nang maganda yung Hado, kapatid. Na malang ganyan ano kapatid, lulungkot. Yung mga laong nagagawa na kinakabalang, nagagasangi ang atlisyon. Yang po lang din, ngayon po ginagito. Ngayon po hado, panadon, pag-yan na kinakapulpit, nasa ipagyan sa libos. Hirap yung sa libos na libos. Maka nagkapagyan ka lang yung pasat, pandailing, hado, kapatid. Hingkat makikisgal sila. Bahkan menyanyi aku, pun melampau, pun merapau, merapau, pun Kristen mau, pun Buddhin mau, aduh kapakon, juga tinggalkan di jong ini, pakai. Mungkin dua. Bagaimana mengumrah dan kepentingan jemaat pada pihak bercantik. Yung mga mulai yung kailangan pangin long tatlong sawa yung ibon. Nakalong yung panalangin, lani, what ikibang patngin. Kamtang ikibang patngin, pinpati, yung kadang-kadang chicken pinili. Hilong kinanggalan. Yo, Jesus Christ. Tapos Jingrwai, siya katumir, panaki bintang baru ako na Jingrwai pinili. Nanti menemukan yang disuruh, yang dengan Pule, Islam, kemudian berikut Pule. Dia yang bikin kul yang Aibo, dia kan pada sini, yang Aibo ini. Adalah pandainya hadu ke bakul. Dia mulai melakukan jalan, kemudiannya hadu ke bakul. Kita bikin bawa bantuan. Mulai melakukan kul ini, dari pas ini Islam berlari. Mereka mengketimkan kejawapan. Beliau itu yang terkemuang satu pengintai. Pagi ni bahagian yang ini bercerai. Tentang itu penyedan bagi yang akan dibacakan. Lalu Jingiaseng Paidbah jongkan ni kecani kumatai. Bagi Jingiaseng balok kepada Blang. Mentah kalau kadir tu berkata, dia pas kira Jingiaseng ni. Lorkan lambat dia hidup selalu bagi apa yang kedua. Hal sering bisa berangkat lambat dia selalu. Mati di dunia ketika kita berdoa. Dia menjadi keparat kita di mana kita terus jadi Yesus Kristus. Amin. Blang berkuih kini kubur yang kemangilang sing selalu mentah kini kubur naik posmo dulu. Panengan sekarang bagi ni kubur. Jingiaseng ada Synod yang juga berkuih. Di mana Jingaikhublei sipon ayah store. Di Palawan rakyat kini kubur. Ano jom na sakit. Panengan sekarang Jingaikhublei Nongrum yang bagi wadah Pdeng. Tentang kaba dang siya kajinglong no hakamet ito bling and ring bling kung doon rin ka pangku penon kamu na perintah jami kaya kung taman dapat natin ay kapon nga wa iya kabangin niyo poy no siya kaway pat kabintaan. Limbar kali limbar Pynter 05 9897 Subhaban Pynter dari Jingrwai dari Hebru. Limbar kali ML 05 9897. Namar pangilapoy siya kabinta kabagkot. Kadai Jingiaseng kabaghatlo kapagiyadon hangme natu kasigipalay kat hadu kanay kapuha kabamudan. Kung kasinat pangilapoy hangme kabalang hotel. Badhaba ngilapoy hangme kilapdiang yagi dadaching smukman duwahan. Bat kilapdiang mo da kaba
ki benpau ya shigon ki ai ki ba maki ki kwa na ka banta jumi pangin ya ram baki patla lo shisha ida te kum ta na ka ne jamir ngayon hanne kum moderator jong ka sina ngayon hakapurong jong ka Kjp Synod Pdeng Duwai Balang Mawshbuit ya ka Jingaikhublei ya ka Balang Pynter ya ka district hame pat kunjulu ya ka Presbytery ki bala ya donlang ka benda ka bakrau banya Pynrhem na ka benda tani ka Jingiaseng Synod ngamla ban ong da kumai pan lat satang bangan ong yepi Khublei shibon hanor jeng kini ki wano kat sya ka bangipan kilong yen kilong sang kilong kibok diang semua kilong yen kilong sang kilong kibok pre kibok rai kilong yen kilong sang kikbenan mekikitin ni patna kikitin benon kor kalong ta ki kabapen slowan yang ikong kasina hati long yen mengilong sang tobi hakabiyaday pati pata jingkrom jong kawalang na tu na kade kajaka hapo jong kade ka compound jong kade kajil kade ngelayu pila pembet kade ka tahap na yung ulapsan upang ngelayu parok sidayo Henry mabhi kubawalan pinangla panyada na kabenta juli kung kinunay hapo jong ka Synod patkat kabakira paniwan siya kanay Jingiaseng kumta kanay kapon Jingaikhublei Khubelai ontep yapi halor jong ki wano ki jingkrum ki jingpembet ki jingpembiang ki badawa iya kapor ki badawa iya ka jinglur ka badawaru ya ka Mynsiem jong Henry ko ki para mengayat ya ka Balang Pinsan ang iyo pediang berhai ya ka jinglur na kamat jong hanor jong ki ai paro wat ala na kapor kan bli ikwan kung kasinod kang Jingiaseng Paidbah kung julu ngamla ya kabaklem na penpaulang ru ka Jingaikhublei kinawi simbenta balo ang po Jingiaseng di wala ay kakubor na katil ko Jingaikhublei lakalong ka Nongkren lakalong ka Pule lakalong ka Jingrwai Khublei ng Khublei balo di kung kada kaba nagaliang jong kasina ni Jingaikhublei ya ka Balang Pynter ya ka district bat kumju ya ka Presbytery ni to ngin ya peni mentada ka bangin ya yang lang kung kitkat ki delegate pakat ka bangin ang lang panidon na po ka Synod Moderator hakabangan sim ya kakti pan Jingaikhublei ya itiman masanarwa jong kani ka Balang Pynter di ya ka ba itiman masanarwa in sa ayo ya ka Nongkren Jingaikhublei na ka Duwai so ha itiman masan in so ha one
When would it start? Sekarang T.Bn trong cái Jingaikhublei nhưng mà yang tinggi kalau Mynsiem trong cái jingshlur Mynsiem trong cái jingshlur còn semua ai mà cũng phải kita tahu ini dibayarkan lengkap dengan lengkap lain waktu. Maka bang, hidup di semua yang kau buka, yang kau tiang, dengan yang jenis itu. Nado, orang Wajibnya, orang Disnam, dibalai kit, buat Hynniewta, buat Network-KJP. Jingaikhublei Balang tu, yang dibawa kepada Nongkren kita untuk Khad-ar, yang bertukar. Di bangsa Hynniewta menjadi, di bangsa menjadi kira ini. Baik di banyak kisah Mawpdang, lebih yang digunakan ini, Balang Mawshbuit. Nongrum sedikit, agama Presbyterian. Nama wakil konsul akan kawan. Mereka jingshlur terpikir kok kalau long dalam bintang long dan kemudian. Jingaikhublei yang menjadi kawalan orang, maka kemudian itu berkesan dengan kekecilan. Maka Mawpdang di Indonesia, Mawpdang kadang. Yang Presbytery, Presbytery itu saja. Kenapa yang kamu berdiri yang nanti minta ini? Mereka mengatakan, kamu nak belajar. Bainong bukan itu skill. Bilang macamnya, ada lima, dua orang. Kalau bukan tu hebat, terus tengok dibayar semua kecilan, ternyata kesian ini. Kami tinggal di kamu, kalau pun pada, yang Mynsiem. Jadi semua, Mynsiem jadi semua semua Khad-ar itu. Tuh play, tuh begitu, untuk tuh orang mereka, wah, cuma sampai jenis. Aku bilang. Ya kawan, Nongrum, ditambah Pynter di Balang Thynroit. Blang, jadi sampai di mana? Biar semua orang gay, lah orang itu tidak apa, tentang hal ini. Ini kalau si buta. Kemudian orang Jingaikhublei membuat semua itu baru kalau kita kan presiden bendera Rilum ini pun mau kami orang semua yang yang kita kebahan kebahan orang jadi Jingaikhublei mereka minta yang kibat. Kalau begitu, ini kalau orang nak borok, orang itu untuk Kjp Synod. Kalau orang pastor, kita lahir pun kita ada Kjp Pdeng.
Hadu ka na gamit kung may mapuntat kami kung pamalang. Paling ka T.Bn na Pynter. Pastor laong wakat sa kylliang kami ng Nongrum ng paray. Rilum, Mynsiem, kasi lang ang pasigot. Kaya mga katama kakalim na kung kinasan po ang mga kalama. Ngayon, magsigaw mo ng kapatid, pagkakameta po ang mga kalama ng magsigaw sa kiyeng ikampi ko ni Mynsiem niya. Bila ang siya masipon na Hebru. Bila ang siya daw, nakatiyak ka ba? Bila ang siya daw ka na nabang lagi. Pero nagtaro ni Parangin. Nagtapato din. Waktu nang Nongkren.
Hanggang ikaw tengah subha panikot nagaling do balang te. King subha ngadalong kejimpunan kita kejimpunan. Nagkapunta ke Jingrwai Pynrhem Mynsiem jang Balang Mawpdang. Atin Duwai ke dengan sen subahan apa kerja aku show. Itrai piyim isko bahai ke manuan menikro ke Rilum penyo di sempat isko. Nagkapunta ke kuaya atau ke Balang Mawshbuit. Ini yang subahan apa kerja aku kerja show. But nagalim tu kita yin kong berilah puru subahan ke Balang mereka go ke dalam nagkapunta terpi. Pada mereka kuaya di Balang Thynroit kunjuk nak berjumpa pada yin kong ay medalin Nongrum. Pada jauh ini kuaya pemana pembenaran ne terpok ke kuaya semesti. Gila dia kenduk ke yin ke syam ke jipan bet juga dia ke yin. Agak dia kenduk ke pada kong. Let's see kalau ada fakir ni dia ke kenduk. Wah, menurut lagi situ benar kong. Ngilang po siya ng bukod. Tingkadon hi kajing dunod kumba larway na kitrang balang. Henry kapor tamang itay man pendon kamman na kumtay. Nagaliyang to kasino ngipidiyang yaparo na Jingaikhublei nagaliyang jongi. Bat nagaliyang jongi shuwa bingidimi kalong. Do pin ng yaroy kanay. Kylliang kono. Bat na kabinta jong ilang ru kat pagiyadon ha kada Jingiaseng. Ngien saya syempa. Ha kaway pat kasina. Jong kaway pat kasina. Lada kalong kamon kajuluk may. Klaim kan kulang ini ya kada ko. Bat shikintir. Jingaikhublei ay pastor jung. Ba in like ay kada sok pasay. But in poison, siya kayen, siya kasem kusungi. Teminta, niya penuai no, ya kena Jingiaseng ka jongi. Dahil kapinginya Rilum ka Jingrwai ka prapoglai. Tekenting na Hynniewta jisurim. Ulap nito kapor ka Jordan prim. Jingaikhublei jong Jingaikhublei siapeng. Nongkren jinglalai. Jingaikhublei. Ini apa? Mana lagi terlihat pak? Duwai. Apa? Bukan tunam yodrai keserupai Unang
Tuwing Jingrwai nyo. Kajingaya ni kapatapyang kajamuturay itong Jesus. Kajingay ka kapapura kapagya pong jingkot itong kayo pa. Kajingay sinap kajingkuntikan magkajingkun siya ko ang kajingkun ko. Kine kajingkun ko. Kine siyang takparan may pinang na ano. Kinasyamdak perai ba't kinakabalanghang niya again. Kinasyamdak perai ba't nakakapasiwan. Nang ba't kinulay niya kanilagin ko ba nilay. Menda ba't hanapag tao.